awukhokothi ngomngena eminyango ngani uyahlala Kokode anikokotela bani ngoba sinawe la. lalela akusi-supermarket la awungena umuntu enje ungena ulokuzana iroom yami la ngilele Ulele? yebo So ngiyakuphazamisa. jike emuva Kanena awuyenzakalile. jike emuva bese uyakokota kahle ukokota ngithi ca Oh ngithi cha. yebo Okay. akusi-supermarket lana sisi ho ngena Morning mlungam. good morning my dear How are you today? very fine chem ngiyaphila How was your night baba? ngilala kamnanzi ngiphupha ngathi senginamali Mayenzaba ulele kami emsebenzini. yazi ukuthi ngiphupha yini ngiphupha ngihamba nendiza imali yawa konke indzawo emhlabeni Kahle uphe wena unalesipho sokuthi uyanikela ebantwini. ngirich shame Manje lo mnikelo wakho ngikhona mina. bengiphupha ngigcoka ngale magold lama white lama magold lawo kunama diamond khona Ngisho ukuthi mina ephusheni lakho ungibonile na. Why? ngiyibona shame How is ukuhamba ephusheni lakho? ngiyaxolisa shame shokuthi bakudelethile le mpupweni shame shokuthi idingolozi bakudelethile bakudelethile asidole namuhla asisimfundo Dingelo staff athi heartless ngoba nami le mali ngiyayifuna. Izoba dingelo staff bele sengiyafuna ukugcoka nyalo awuyela emsebenzini vele. ngilate vele from 7 phumula ukuthi ngigcoke ngihambe ho Awuza ngaphumyana. hawu angagcoki kahle Awugcoki kahle. Oh, okay. yeah So like mara ube happy.